Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabari singbu ihan han bakta da chingangbam sujitrani na khurumjari hojing asigi samlappa mariba pau siklobirase Lagliba October kuntra da pangthokadoriba Assam gi Kendra Banga gi Bipol Mikhal gi damak ruling party gi maikai CM Himanta Biswa Sarma na mahusagum Kendra amadagi Kendra amada chatuna leptana vote khomle masigi manungda Gosaigaw Tamulpur amadi Bhavanipur na chingbasu yaure Tamulpurbu Tonganba district amoina thuna lauthulagani haibagi thajabasu Himantana Tamulpur miyamda piramkhre Lakipur subdivision gi manung chana Yaifaliching Club Integrated Mothers Association Mairapaibi Chandam Lekai gi lamjing makhada manung matam chadana handakta leikidraba club asigi general secretary RK Ranjit Sanagi ngarang lana thoram numita condolence procession thoram pangthokhi Ichal Club Dhamai Sonaina 7A side Rongmei Cup Football Tournament ki champion oikre. All Assam Rongmei Naga Students Union sin langduna Bina Kandi T Football Playground da chatharakiba 7A side Rongmei Cup Football Tournament ki ngarang sanakiba final match da Ichal Club Dhamai Sonaina Silchar Tarapur Timbu amasino da maithiba piduna tournament asigi champion oiba ngamkhi. Champion oiba team na ahanba bana lupali sing taragaloina trophy amasu khusinakhi. No to drug amadi our green world gi pausel puraduna Manipur gi lakhiba Manikanta Mutum Lakhinagar Development Club amadi Mairapai bina Lakhinagar Jirigata Mahakpu taramna okladuna taramna okpugi thoram pangthokre Imphal da Fongba Nungtigi Pauche Naharol Thaudangi Thobal District ki Paumi Elangbam Rameshwar ngasi Herok Part 2 Bazar Maning da Leiba Masagi Mayumakta da Mioi 15 rom na changlaktuna Purambadage Hauzik Thobal District Hospital da Laikanaduna Leiri Paulanna Kari Maramgidamak Iribano Haina Maral Siraduna Purambani Haina Mahaki Loinabina Paumishingda Fongdorakle Rameshwar bu Purambagi matangda Amzugi Maikidagi Kana Yaningdaba Fongdokpagaloinana Chenaba Mioi Singh Paduna Aingi Oiba Action Lokhatnaba Manipurgi DGP Amadi Thobalgi SP na Chingbadasu Khanghankre Hairi Manipuri Short Story Society India Amadi Manipuri Saitya Parisad Jiribam na punna sinduna ngarang thangja numitta lup singi member sing amadi ayiba singi mifam ama Jiribam gi Raja Ramohan Rai Library Hall da society ki president Ingudam Binod na mifam apu oiduna pangthokre mifam asida society na sinduna pangthokadaba kunipan suba leba ki oiba wari macha pabagi thoram lagliba December gi kunmanga kuntaruk amadi kuntareta Jiribam da pangthoknaba haina warip lawkhi Amadi member kunma thoina saba organizing cum reception committee amasu semkre Ngasi ayuk ASI A Krishna Sharma gi supervision makhada A Chingthang Khomba Luwangna Luchingba narcotic cell gi team amana railway station Jiribam da park toba gari sing check tobada Tata truck amandagi number 1 gi bottle chahumga kunipan amadi Kingfisher can beer kunmari phagat pangamkre Jiribam gi SI E Dolendra Singh Naluchingba Inspector S Guikan Thangalgi Supervision Makhada CDO gi team amana National Highway gi lengang pokpida pochai puba gari sing check tobadasu Kingfisher can beer chatret ka marfutaruk amadi tubok can beer chamri ga kuntrani thoi phagat pangamkhi Arunachal Pradesh tagi chahi 15 suriba football sanaroi Gamar Nikombu Hero I-League Inglisingani kunmathoi qualifiers ki damak khalakre Rajasthan United FC gi sanaroi oiriba Nikomna Hero I-League ki qualifiers ki puarida khwaidigi naha oiba sanaroi singi manungda ama oire Mamangda Nikomna BC Roy Trophy Championship amadi Under 15 Sub Junior National Championship ta Arunachal gi mihut oina yaukhi BC Roy Trophy Championship ta utkhiba maki top performance aduna maramoiraga mahakpu Rajasthan United ta pushilakhibaga loinana club asigi Vilwara Rajasthan da leiba residential football school da scholarship ka loinana mahakpu tamhanduna lakhibane Hanagi Miss Arunachal Pradesh Rosni Dadana MTV Supermodel of the Year Season 2 gi winner oikre Maki khwaidigi naknaba lamba Sikkim dagi Iksa Hangmana first runner up aduga Odisha dagi Swapna Priyadarshini second runner up taki Panbayai MTV Supermodel of the Year gi title lawrakiba Awangnongpok dagi Anisuba model Rosni Dadana oire Hanana Sikkim dagi Manila Pradhanasu title asi Awangnongpok ki oina amadi Sikkim gi oina purakrabane
लेबाग असिगी होम मिनिस्टर अमित शाहना जम्मू कश्मीर दा स्टेटहुड अमुक पुरकनबगीदमक रोड मैप अमा यादखिबगा लोइदना सांगलब चही 13 गी मतुंगदा कश्मीर तंपाक अमदी UAE गी मरक्ता डायरेक्ट एयर लिंक अमुक हिंगत हलदुना श्रीनगर सरजा फ्लाइट फ्लैग ऑफ तौख्रे डिलिमिटेशन की थौरांग लोरब मतुंग मिखल पांगथोकनी मसिगी मतुंगदा जम्मू कश्मीर दा स्टेटहुड अमुक हंजिलहनगनी हाइनसो होम मिनिस्टरना हाइखी इंडिया दा कोविड वैक्सीन क्रोर चाम कापंगबगी माइलस्टोन अमा यूंख्रबगी मतुंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम दा माई पाकलिबसे इंडिया गी तौबंगब शक्तिननी हाइख्रे ngasi वैक्सीन कापगी अपुनब मसिंग क्रोर चामसुपना अनि हेनख्रे अदुगा रिकवरी रेट ना चादा 39.8 ने हौकिबा पुंग कुनमरी सिदा इंडिया दा कोविड के अनोब पॉजिटिव केस लिसिंग 15 गा 54.3 फंखी मसिगी मनुंगदा चादा यांखैदी केरला स्टेट खक्तदगिने अदुगा इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी सिदा मियोई 4 गा 34 लेखिदे असुना कोविड नाबगी मसिंग हंथरकपदगी इंडिया की स्टेट कयादा महौसागी फिवमदा हंजिलकपगा लोइदना अंगांगसिंगी फावबा यावना ऑफलाइन क्लास हौकिबत नतना रेस्टोरेंट टूरिस्ट स्पॉट्सिंग सिनेमा अमदी थिएटर हॉल न चिंगबा फावबा हांगदोकननबगे वारेप लौनख्रे अदुबो मसिगी ओना तैनबदा यामनमक किनिंगाई अमदी चेक्सिनिंगाई ओइना कोविड की मरी सुबा वेब मालेम की मफम खरदा हौरख्रे हारिबा मरी सुबा वेब असिगी अकनबा सकलोन अमा मरोइना रशियादा उबा फंगलकले मसिदा सोगलिबासी मरोइना डॉक्टर अमदी फ्रंटलाइन वर्कर सिंगसुने ngarang di Russia da covid number moiduna miyoi lising ama supna humbudra manga sikhi thangna na haukiba nimit manga ni asida nomda covid case lising kuntra manga dagi hena phangduna lakle leibak sin bathungna thabak suba mafam sing thingjina nabagi authority na warep su lawkhre maragasida president putin nasu october gi loisilakpa amadi november gi hogolakpada leibak asida athingba kaya amasu thamlakpa yai haibagi ingit pirakre अमदी वैक्सीन की मतंगदा अरानब पाव खया संदोकलिबा दुबु तुंगोइनरगा वैक्सीन कापथोकपिनबा माकी लेबाक मियामदा हाइजरकले हंदकता रेकॉर्ड ओइना चयोल अमगी ममांगदगी हौना मियोई लिसिंग की मथक्ता रशियादा कोविड नसीबगी रेकॉर्ड लाखले पनबा याय मालेमदा कोविड वैक्सीन ओइना सिननबगी रजिस्टर तौखिबा अहानबा वैक्सीन स्पुतनिक V ने अदुगा मसिबु इहान हाना सिजिनबा हौखिबा सिसु वैक्सीन असिबु सारिबा लेबाक रशिया मसामकने अदुबो वैक्सीन कापदा ख्वाइदिगी चिंगनबा लेबाक सिंगी मनुंगदा रशियन सिंगसिसु अमा ओइरे WHO ना स्पुतनिक वैक्सीन असि रिकॉग्नाइज तौद्रबसु लेबाक कयानदे मसि सेफ ओइ हाइख्रबने ngasi स्पुतनिक V गी मथक्ता फावबा चिंगनबा कया अमुक लेरकले रशियादा कोविड नाबगी मसिंग वांखलकपा सिंगना चिंगनबा असि अमुकसु हेंगलकले कोविड नारब मियोई लिसिंग निपान की मथक्ता हौजिक ICU दा लेरी मॉस्कोदा कोविड की अखन्ना रिजर्व थंबा फमुंगसिंग अहांगबा लेशिलक्ट्रे असुमना फिबम लुबा कोविड अनाबसिंगी मसिंग हेंगलकलिंगै मरकसिदा अमुक खुदोंग थिनिंगाई ओरिबदे हानना कोविड नारब मियोई अमा फिबम लुशिलकपगे थाक यौरकपदा नुमित 13 नि 15 नि चंगलंबादु हंदकी वेब असिददे सुबनतगे नुमित 4 नि खक्तदा फिबम खंगसोक सोक्सिलकपा सिने अखंगाई सिंगी वाफम मतुंगिना कोविड डेल्टा सब वेरिएंट की मखल असिना यामक यांगना संगदोरकलिबसि मरोइना कोविड वैक्सीन कापथोक्तबदगिनी हाइरे हौजिक फावबदा रशियन सरुक अहुम थोकपगी अमा खक्तमक हाइबदी चादा 35 खक्तना वैक्सीन कापले यामनमक ngakningai oina lega की अथिंग कयादगी नानथोकनबगीदमक वैक्सीन कापथोकले हाइबगी असाबा सर्टिफिकेट कया रशियन सिंगी मथक मरक्ता पाइनरंबा सिने फैक्ट डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन दगी सेल पीदुना लेनरंबा कयासु यावरे मसिगी मरोइबा मरम वैक्सीन गी साइड इफेक्ट कीबदगिनी हाइरे असुमना निंगथम था मतम हौरकपगा लोइनना रशिया खक्तनतना अतै लेबाक खरा हाइबदी UK ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्पेन फ्रांस इटली अमदी चाइना न चिंगबदसु कोविड की डेल्टा सब वेरिएंट ना लंदाबा अमुक हौरकले UK की PM बोरिस जॉनसन ना हौजिक UK दा ओरिबा कोविड की फिल्म असिदा मिडियंग थमलगा कोविड वैक्सीन डोज सुना कापथोक्रबा मियोई सिंगसु बूस्टर डोज कापथोकनबगी हाइजरकले तौबगीदी UK दा लॉकडाउन थंबगी फिल्म यौना कोविड न सोकपा नट्री हाइनसु PM असिना मखा तानदे पलखी पनबा याई सुपनतगी अपुनबा मिसिंगी चादा यांखैना वैक्सीन कापथोकपा लेबाक लाटविया दे कोविड की फिल्म हाथिरकपदगी चयोल मरीगी ओइना लॉकडाउन लाउथोख्रे
न्यूजीलैंड की ख्वाइदगी चाव शहर ऑकलैंड कोविड संदोरकपदगी चयोल अनि अमगा अमुक लॉकडाउन सांगदोकनबा लाउथोखरे ngakningai oribadi New Zealand hariba lebag asi covid tagi yamnak cheksinba adugi sumathakta apunba misingi chada marfutara henbana vaccine kapthoklaba leibakne Maragasida lebak kharana Sputnik V nupasingda HIV nahalli haiba pawama sandorakhibaga loinana Namibia Russian vaccine asi makha tana siznadanaba warep lawkhre Sputnik V na thokanba negative side effect ki report singda health expert amadi government official singna nainarabagi matung Africa gi lebaga sina warep asi lawrakhibane tasengna di South African Health Product Regulatory Authority na Russia gi Sputnik V vaccine approve tawraroi haina laukthokrabagi numit kharani gi matungda Namibia na so Sputnik V vu reject tawrakhibane adubu Sputnik V saba Russian company Gamaleya Center na di report asi aranbane claim torokliba se yumpham yaudabani hairakhibaga loinana South African Regulatory Authority gi finding asi aranbani haibadugi praman marik chumna pigani hairakle aroibada ngasi gi tentak pamaroiba pau khara mathaga Assam gi Dibrugarh sahar Brahmaputra gi khuthangda Indian Ocean ga samnaragani cargo amadi passenger jahaz singi hitangpham Dibrugarh gi Bogibeel gi manak nakna semlagani haina Union Minister Sarvanand Sonowal na ngasi laukthokre Assam gi Pollution Control Board na Diwali gi matamda makhal khudimaki bombula thaba natraga yonbada athingba thamkhre numidang pung 9 dagi na pung 10 fawba pung ani khaktangi oina pollution thokhalloidaba bombula thabagi ayaba piri Khalid Jamilna Northeast United FC gi anoba head coach oiragani panbayai Jamilna coach oiragani Aizol FC na Englishingani 13 ta I-League lawkhriba du Myanmar gi Chin state tagi refugee kaya Mizoram gi khamadi awang thangbagi border district singda leptana changsilakle nupi angang kaya yauna yamdrabada Myanmaris refugee lising 12 ga chamapan kuntramapan Mizoram gi mafam kaya da changjafam logduna lairibane amadi India gi Serum Institute na saba Covishield vaccine Poland na recognize tawkhre ngasi geradi Arambai News Guwahati da mitelon gi pau sandok chaba matang solution jabaga loinana tabiribasing bom kaso hanna khurumjare